Bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian go fu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no de pa hontoma DL News. Yamamo akwapa efi tutumirike ne hia yen ewo Facebook and efinsi YouTube champion telewada manteno ne yemfa kasebo no ekiremu ensem yen hia kasebo na se emfemfiri awrahosemu ewa santimantene mu diam enkra beto dia kasebo pono so ekiremu sem ene efie bia ne yebeka ne se residential houses ahodo am ewo atonsu bukro eno no wo asokwa mensenim ewa santimantemu edwanso ben ho no ma mekase no ene eja to honom ema dan ahodo wahye no enya semkuma na nka ne kiremu a eja no eto bia honom endrada awia no mienu pepepe ne eja no eto honom na ye wuku ada opepombo sima yegomui ne da taso eduno engwatwe mfimpim mienu ne eduno ensiamu ne eja eto honom ameka se de ewudi adie no enya semkuma na empenefo kiremu a omba moden efre otumija adwuma yokom be pie ma omba moden eni adehye omo ho no mmode aka bu mmode moden etumi yire omo ho etum ejanom na dansini ohu de esi eni den ade Esther Japan kiremu a na omo ye aduane omo nim de esi omo yanse agi se gwam ba ko pe tese ne eja na to dan ni mu a eni wona musika wona montade wona majapade ahodo a wona mabre omo jani apɛ no eja no etumi ahye ne nyina omo antumi amfa ade ba kumpo entumi emfefi dan nim na okiremu a ewudi ewe na esi in fact eni edene ne santi omo sere Ghana mpanifo dredrei mpanifo te sabe enya ka unenti a na ani anya ne santi mpanifo mrem ahokira pa na aba de ombe hyempo ebi ni honom de ombe de so ho ayedenti aban emra wodmo bwante sa wodmo setrem ebeye den pa me ne wo inside ayeye edu eti ya to ya so wo ye se ja to ha o ja to wo mumpi ye bie ba na sa ji wo me ne wo eti ya ye na yo so sa ti ye da na chinji ye ni adoko ye ni mi mmobo so sa bia me ya adwuma ni na ye se inside ye edu wo mo ka se ja to ha na ji bo mi ye fie ti ba ya na eti and ya ka so benefit so me bo aye na so sa bia me ya adwuma ni na say inside the year we mo ka say ja to na ji bom na ye pie ti da na ni ti and the ka champion for so me boy na ye ti me ya da ni ti mo ma ya ta ti enti ekapa na aba no eka ba fie pa odansini a ohun de esi fie ho nyina no de den e de Esther Japan na wate ne ni na eno achi na nadmo dalata e de ma asakwa mense no e wasante mantenem eya Mr. Isaka Rahman ne nso jemre edi nsem sei eto dia kasebo enim beto ya ne die no ma sipa ha ya market mo ton no ma ya na mo ton no ma de wo ha say stores no kra wo na sa stores na wa ha market stores ni na ya ba ko 40 obia so sisa no ma odiga na yes kekitua ni fo kana ya say bi ko gele ya say ni na diga wa ha say na stores ni so wani ha ka stores ni na ya 43 stores and a room is no so I 17 no wa room so be 17 pesan ka ho yo mo yam pin ko ma ya so ate na no ba he no ma se wa ha de enye yize ya fe na be ye requirement no ya san hu se se ya be ye investigation hu mo ditis na yi ye go so ye de etu ho na mo na he kwan be fa so a ya na ye de e fa so ba ye no na ye ho be jo mo kire se dan bi wo ho o ma yam se dan no no mo nu aduan no wo inside mo hu ye na ho na ja ne pi ba ye but afi na ye go so ye ho be ye sin na de e ko ye ne na ye se de ye hu ye na normal ye a ha de asai ye papa eni a woti yo no na ye kwankyerefo pani edema nadmo atweyenchem aboafo ku eno no nkra beta ewo asante mantemu asokwa ne den ede Mr. Isaka Rahman ena wote ne kan na mane boyi yensem twreni Samuel Ofoli Boaten ene difiri asante mantemu ebesom ye
Yentoa Kasiabo ne Sonia Daswa Ejineja Shishia Hon Sema na Ghana National Fire Service for Abomodi Atimi Akose Jano Ewo Northern School of Business Senior High School Etranity Efra Ye Nobi School Eyo Mo Girls Dormitory Ye Endra Wuku Opepombo Somne de Toso Aduonu Watching Ewo Mfimpim Yenu ene Aduonu Nsianimu na Yade Agyei Ebo Omodi Atimi To Eye Dan Enuma Emofra no provisions Eyo Omompa ene Omu school uniforms ahodo ni books ni na ewom and the National Fire Service for edu honum na ndi ombo omodi atimi du meja na no first floor no sane ebe ya entimi entre enkwadan enan a eno aka no and omo bu adwuma ye papa etimi sie jana no entem na omo chirema abeye eye 14 hours pen omo from say ja etimi atoye girls dormitory honum a and the odum jakuo na ni podium anim eye STNO2 eye Sumaila ebo omodi a echirema omo kodu honum beye siman krope eno ombo omodia etimi edum ejana chesobia entimi empra eno eye ni jesem ye papa na ye hwehwemu edikan omo ye no kire se eye ade a supplying power bi eno wodometry ye blog honum eye ade a fort bi aba hunti eno nam so ana ye ejano etimi eso eye dometry ni no mabomodia etimi edum no enti fire here fire there eja hye ne de efiri ha na ekwa ha edi ntinhia edi dan ntinhia ewo manyim na ekoba ne saa na afin me wofa ase ba ko beka kire wo se ayesi oni kwakuwa na nse pepepe ana meboa ai eja ne kwakuwa na nse pepepe difference nim wono nyina akwa yese Ghana mpanifo after election about wechi yanto akase abo no se yankwasu anyina mu awa sentiment na meka se no Ashanti South Regional Police Command Wanamusa etimiaka consignment bia wamu chire wamu susu se sa ne ma no eye narcotic substances na chese nubone nipa no ma ebetuma ma nipa na etimia daisy paya tentan ne ma ye twintwan se chingam nyasem kuma na ye commercial driver bi no no de nema wei pa wamu chire m se ye snap check operation dwumade atodwa ewo ye asanso ewo santemantemu ewo Ashanti South region no mbo modea ensa etimika sa enema wei na mra openipon ya regional commander edema Ashanti South Police Command Deputy Commissioner of Police DCOP Joseph Hammond Nhyiraba one central for kasa ene o kire mi se eje nokre wona musa timi aka hyenkani ni nipa bi ewo opepon busuma yewo mi ne da na taso aduonu nsia ewo mfimpim mienu ne aduonu nsia mu am na officers wo mo bekwai eye mensin Police Command akate ehia se na mo eye hwehwemu ahoto na wonom cheki ahia hodo am etwam mpotem ehwonom efa ye asenso mpotem honom ase beboa na nipa hodo am wonom didi mbode etutu kwan no ewoye apotuoja kwantempon no so no wonom sabetimi aka wonom na DCOP nyapa echiremu am ene animra nonson abapa ho semadua pepepe ena posifo nsaka Mercedes Benz Sprinter bus registration number no eye AC 718-25 ene yamunu twan soko wenkan so kram na wo kirema hwehwema mo ye no ko hu sei ene anya semkumom chesen ye 9 nylon sacks container chesen ma egumu no edoso ye pa mo kirema baburu be ye 713 slabs ani nyina mo kirema nubani nkuto na ahye mu ma ne guma chesen hyenkani ede kwa chesen ne Indian hemp chesen ye wi pa kwablane ba na nisu apan manches na nisu ai ne dudo chesen wanya kwan de dinsem hunu wa mayi mu am wa machi wonom na o kirema Oshenkani na odeka no efri eye Oshenkana ne den ede Atampuri eye akanyini akanyini wenya mfinhia no aduonum 50 years na otwi sprinter eye ka yipi wana moche no ebisa na no di nsema no bisa nso pani na wo ahifa na afre na he na akwei na wo kirema me wo fasefo mu nya abotre me kajetia lolly station honom owura bia menim no ede na mayi ma me se monye na mfa nko boase the score de ma mempo yes se na Ghana cedis pe 6 million pe no de ma me o se me mfa ne ma we emfa free kejetia ahyenjina bia emfa nko pie mum ewo oboase na no na DCOP nya ba ekirem se omukọ bia mu ne ma egum ne nya nubone nti papa yi o ma kyesenkane no mamhwehwem guso a ekoso ode nsem sei Ashanti South Police seizes sacks of suspected narcotic substances and survives mob attack in another instance. A team of policemen from
the Bekwai Police District under the Ashanti South region have arrested a driver, Akampure Akanyani, aged 50 years, for transporting 9 nylon sacks of substances suspected to be Indian hemp. The police arrested the suspect on 26th January 2026 whilst performing their routine snap check duties at Asansu Snap Checkpoint along Bekwai Aputuoja Road. At about 7:30 p.m. on the aforementioned date, the team intercepted a Sprinter Mercedes-Benz bus with registration number AC 718-25 carrying the substance stashed in nylon sacks. A search conducted on the bus revealed 9 nylon bags full of 714 slabs of compressed dry leaves suspected to be Indian hemp. When questioned about the source and destination of the goods, the suspect driver told police that it was given to him by an unknown person around KJTI Lorry Station to be delivered to another unknown person at Obuasi at the cost of 600 Ghana cedis. Any awuti yano ena Ashanti Regional Police Command, Ashanti South Regional Police Command. The day a day, DCOP on a deputy, DCOP Joseph Hammond Nhyiraba ena wote ni namba ne boye nsem twire ni Samuel Ofoli Boateng ena difference antemantemo ebesom ye. Yentoa kasebone so na Ghana Police Service for achinipan so a eye kronobo e call so eye afie atwamu e wotamale yebupe highway ne so no eye ade omatimi achewom na omu chiema eye member e the Council of State crampo na eye ade oka victims no ehun na suspect omochewom no ebidin eye Rashida Yusuf Sanso ana Aaron Abana Wilson Abason Muntaru Idrisu Aminu Zibrila Inusa eye Sumaila Sanso eye Haruna ye Safianu omuni na no ya Ghana Police Service for timi achewom ewo pepombo somni da etoso eye dubako ewo mfimpi mienu ene aduonu nsia ni mu na omuni nsamchofo etwetwe nkoma ewo police headquarters no ewo nkran hanom eye nne ya wo pepombo somni da etoso aduonu wotwe ewo mfimpi mienu ni aduonu nsia ana Director General Edema Criminal Investigation Department eye CID eye COP lead ya kodonko editujwa echemu se yade nhwehwemu ekoso se ne ebeyom betimi achesa nkrofo akronobo ekoso no mo anehye ase na ochema ye intelligence led operation ekoso ewo miamia bebre no yade omonso etimichi nipa numa omonso ka kronobo anokoso ewo nkasai ewo ye hafomanta ni ma omono yetimi achewo mo pepombo somne de toso eye dunsia ewo mfimpi mienu ene aduonu nsia ni mu ni ebu eye konkon kohwe yechi ewo panima aboso mene de toso mienu ewo mfimpi mienu ni aduonu num ni ma na yade omobo omodia etimi eche eye akronfo ni biesan se eye akronfo ni bia ni omo nsa ehyehyehye kronobo na sini na no efa akode de hyehye omo ene omu kogina ye go so tepa kwan ne so ko block kwan na wa bedu honom no na cheso matimi abo oklono na ye Director General Edema CID ede atotememfo ni nanim so momo mani nda honom se woni obi di nkomo na se nipa no hunim no ni baby ofia enka wasam enkyere no se ne ebeyo no so nam so emba embewianti eyetememfo ni na ema omani enda ho The fire here, fire there. And then arrest here, arrest there. Yantu akase bono so ne yembo mfangura mu ewo mpese tia bato mpesua so ewo atwemampo nua mensenim ewo sentimentenim na wonom assembly member eyo nimnyamfo karu misalifu eden smatudwa echirem sem otai Ghana mampeni John Dramani Mahama na chipampe se premani awemu ene nyasim kuma eho no eden ye pam na ochiremu a Ghana mampeni John Dramani Mahama emra gwa bontoa na opere omampeni akonwa ewo emfimpim miene adunu nan mu no ena oka kire Ghana fo sei oba ode dwumadie bi ba soronko emu odesa no manam ye fra ne nkokọ keten project oba babo pama Ghana fo anya nkokọ ma na omanyini meya nyankosu ya padi ne anya nkokọ nso da ye aduane nkwampe wa bom se to wo manyimu a ye ne baji yipane anam so tonton bi me botom so atumi anya dem na onimnyamfo kire mu sei ota Ghana mampeni achi papa na bom adwumadie we no e kwanka ne yipam opani kire mu a Ghana mampeni pese oboa na nkokọ nya ndwumadie no etumi kwanka wo na fa so ni papi nso etumi fa sinya sika edugu ye botomum na o kire medum pempen so aso manya asabi ye bi man
ne betumi akakra brofo nkokɔ de afra ma no ne aba ne ya bɔ ka se yente sa na nkokɔ force nkokɔ funu ne ya wedie ye no ane sen na minti anamon pa Ghana mampani de aba no ɔtachiri ye pam oniminyafo kyerem a ɔbɛsere Ghana fo ekwanya kese na atofo mi obia mfa ne ho nyibe ne kokwan yan yade abɛboa wobenya kosua didi kan ene wachisu benya nkokɔ bia tumi akɔtɔn anya sika de agu botom anya bi de ahwe abusua ene wachi nso open ma ye nkwan nya afi na bekwadwam akokɔ yi wo fa mfikira wo che ba akon wo twanti wo de aye nkwan ene amofre ne beje pa nti yade bɛbɔ mɔman atumi akɔyenim o kyerem a ma yenye bie ne ye ton bie ne ya wibie no ene betumi awɔ ne bepi nso atumi anya kwanya anya sika de agu botom o kyerem nso betumi abɔ ma nipa pi afa so anya adwuma atumi ayem ɔsrɛ sɛ Ghana fo nyinaa me yani nkwa ho na bɛboa wei protocol bi anim for Ghana card pe ene ID card ko na mpenifo nyu ntena nkokɔ no kwaji bi na nya ne sika de bɛboa botom pa ye misre Ghana man ene sɛ ɔman panyini tu anamo bi na ɛya anamo papa a ɔsɛ ye nyinaa so ye de ho hyem na dwumadie na yɛde awie pɛyɛ tire bɛya ideas a ɔman panyini no ɛpɛsɛ wɔyɛ na ɔde boa Ghana no ne yɛ sɛ ensa ba ko ntimi nso nyame ani akata enti ye nyinaa yɛ nsa yɛ ensom ne enye ne kɛse na emfasode a ɔplan ne sɛ embra na mbɛboa Ghana man no na embrem nkokɔ nketenketen project ayɛ no eye obia Ghana ni babia o fili se obenya emu no won ko register mofa o register mofa na nkokɔ no omoba obia wa o register bia be ma obi no wa akɔhwɛ wo mo na eduru se omanyini a wa kumbia we no wa ton obi na obotomo nso ayede na wa san afesika ni bia akɔfa bia ayede aba bagum anase mofa de bi baba beka ho no ayede wa so ahwɛ obia the here say over for Ghana card and I say voters register voters ID card no akwa register na edru brena ebeba no na wonsa aka wode enti we no wo wibie no na wo ton bi wo wibie no na wo ton bi na nwuma bus na mebonu so fa ho enya adwuma ya de ebeboa pa momen yetimi akonanim na eno achi no niminyamfo Kalim Salifu eto ne kasa ya so ne wo kyerem ordinance akese ya pa edema atwema mponua aban enam sine mekire atwema mponua de chief executive oniminyamfo Ibrahim Isaac senso wo bodwumadi ye pa tekira madin ba wo bono nyasem kumo enkokɔ nketenkete no aban de ba pɛ na ɔno akasa afa ato no ho so apa bia sonku bi de ama nkokɔ no na nkokɔ na atumi anyina ɔno ade ne botom sika kura ma nkokɔ na anuane a sɛ bɛbɔ na nkokɔ no atumanya pomudi ma pani sente ne ma woto no bɛboa pam and the Ghana fo nyina ntachi ne nkokɔ nketenkete project ne de aba betena na Ghana fo bɛfa ho anya sika enya bidia hwefie na ede etia yanya DC papa wogede o chicks na wono a boba bia wa campo omo ehwe omo be bosome na omo anyinyini kakra sana omo de ama na wo to ayede what class nti honorable Ishaq Ibrahim atwampo no DC juma odi eni ya wuti ono na ya assembly member edema de hia wanom ewon pesetia awatwema mponua mansinem ewa santimantanum oniminyamfo Karim Salifu na mane boye nsem twire ni Barbara Kranten ene difri asantimantemu ebesom yen Yentoa kasieboni suni yembonremu ewe premantema na ochochofo edema MPP amanyoko no eye Anthony Osei Agyei edi atuja HM se nipa beye ye 22,264 ana eba akoto aba no eye memende de yeni mopepombo sumni de toso aduasa baako edi akoyi frankatuni edi ama amanyoko no na ye Mr. Osei Agyei edi tuja HM se ya di amanyoko no ene Ghana Police Service ene Electoral Commission for the shepagu akwemu sane ebe ya asumdie betimi akoso na abato no moto niema nyina eniema etimi ada honom na emomo ochira omo besha abato na se ewa nopa no nso na omo de akowie eye awia no mienu nti obia enhye ne so no ne nsɛmtwa for kasa no de nsɛm say edituja my friend say discussion in our course at the national level because we have the National Election Committee. As and when hear input be from the region, then they fall on us for the input. And so far, rules and regulations governing the conduct of the elections, National Election Secretariat they are out. A constituency, the EC office, and police
regional command and police national command, because the security of the election is going to be managed by the Ghana Police Service. And now say elections electoral commission handle both political parties internal elections and national elections. The East handle election on election day, and we as a party leaders and the national party leadership they are holding ataisa nipaku for me the electoral commission or 1 Monday so by organizing elections and the Ghana Police Service on 1 Monday say on any day you call on them they are going to handle it. Your banner payment and my total delegate on the 22,264 across all the 33 constituencies. There were 36 polling centers. Out of the 36 polling centers, constituency be the total delegate numbers, about thousands, almost 2 centers are running concurrently, A and B. Enuachi Anna Anthony Osei Agyei Edi Tuja no chemu se eye memindei hwe no bia anko hwe eye t-shirt anipa ono support no enim edem esan se yade a campaign ni no mo de bebe awieye eye fiada opepon bosom ni de toso aduasa nti enko hwe party t-shirt bia emfa emba mbegina honom esan se yade ahoban bo nsam ebekoso ye wo honom te ye basabasa ye bia ebekoso bia no ombetimi atwenwaso nti embomode anko hwe t-shirt bia mbegina say o support ni pass mercy into obi so and supporting no imrano chere say even in the national election say do election day ada ye de to aba no obi ani hu kwan say obehye political party na chitaifu bia na say obi supporting bi atade e de call election grounds so the same umrana na de yedmo this election on election day obi ani hu kwan say obehye atade bia obi na can aspirant ni bi info ni day nim so de call center ho any forms of campaign is banned on election day to be ani hu akonya say odi bibisa ana asenso de bi eye obi asenso de ono nso gina akansi num ebeko center ho into de kwa that is why we have enough security and the rules are there you be make sure say wo sa nipa no aye asa adwembo ne na about him na pesa wo de sa de ko ho because unim say ye nye sa de no on election day nti mrane ni obedi se de mrate pepepe wo ho Nekrakramu ana MPP regional secretary Edi Tuja no chemu se ade a mbema makonya no sanso no sre amanyoko ni se omonhwe omonhusu ye ema obia enkoye basabasa ya ewa bra bato no omoto esanso munyina muhia asumdue nti omomomode aso betimi ahwe omonhusu ye no mde asumdue so beto aba no sane ebe ya mfimpi mienu ni aduonu wotwe no musu benya frankatu no ba bedi nkunim ewo mayimu so koho ekoko create problem ho delegates no for no so ne party chitai for na ewo no efi akonwa na ato akonwa de eto a ade hye pre anka yenyaaya na anka mba ne saa batenti ase nya adwuma ntina afoforo afa forms o mo se mo kwa contest no makɔhwɛ sɛ yebeyi omo akonwa no party eto ahenifo no yesi ahenifo no ebenya favor ombenya favor o manim no mo de o ma ye kandinia ana franka tunfu a nti ye wia ye nyina ye besa back as party baako abebody wodin kunim na chi dom akoton no 2028 ti ye besere ye asomdue on election day watimi wakame any say no enya de a ye de ba ye de penkabum ewo kurubiemu eni amanyu kurubiemu ti ye besere Saturday no DLFM 106.9 polling center ho enkoto mobile ye wia nsunsunso na ebebebia no obi amfa saa odo no eni nkabum no entiase because Eniya uti ye Anthony Osei Agyei ono na ye churchofo edema pipi amanyoko no ewepoe mantemu na manibo ye nsem chiro ni kontin hini kofi obo ana de besumye we yanyina weswe na yankeka madwenkyira yensa so awie ne bi ewo Facebook yemfa ensemom na yenko ha yenko ade dikan piaga ne de aba ohwe live edifre achem asafo emu nsem no Adjoa Agyei Sikapa ewo party headquarters nyamenhyira no pam na Pedro wa de aba no wo so hwe live edifre India police Kumase Kesben Tano so Kesben Junction ehona ye the main location nyamenhyira opesinia na me wafase Sweet Elizabeth de aba no say good afternoon my lovely people moye too much papa this is coming from Sweetberry Lebanon zone 4 nyamenhyira opemi wafase nyamenya okese pa was greeting to ata mame ewo pon ehona abutu mame ata mame a wo pon wafase Sweetberry se wachia wa wiai sanso na Barbara Kranten ya na senior tonkra edifree asante mentem so hwe live edifree empasaso deben eyetu anase den na say ahafo ano south west abato mpesu aso na owo na okiremu a
Enche kese yankoma oniminyamfo Abubakar Sadiq DCE Edema Hafuano Southwest Ochiane Panya Minshira ne pi no obo adwumade ntin yakopon kan ho me wafase Mawili Goka edi aba na say good afternoon the din edi big wo hwe live edi free Michelle Camp good job yada se me wafase Honabo Frank Amankwa edi aba na so hwe live edi free kitase the time is now delegate let's vote for the people's choice to win 2028 election but Samson Richard ahwe odi aba na say good afternoon to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa DLFM news is official sweet like bird meat. In fact, kasebone nam DJ Ghanaman fidie ni so e wo DLFM anes. E hwa na dwumadie no enam DJ Ghanaman nie ene be medin. Medasi senior. Na Hayford efum de aba na say good afternoon. Ofa ohwe me live edi free Jamestown kasebo papa. Medasi me wafa say Hayford efum e wo Jamestown. Kofi Parliament de aba na say hwa na be wini MPP abato na eba no asem bebe de bi. Eno de abai Washing life, edi free agona bobikuma apa. Kofi Parliament ne namom ade ne wamfa ma. Duenya de na share bonus sika na otwen. Na wafake de aba na waso hwe life edi free kwame nkoma circle new prime station one hwe ye free. Dr. Mahmoud Bawumia all the way. Medase. Na Queen Solomon de aba na say good afternoon from Madina. Medase me wafa say Queen Solomon. Kwakufo bia so hwe life edi free kotai 1 down city. Medas me wafase something as 7 attack we have faith or say hey Ghana everyday fire more than a ye deba de temuda ijanes na temuda great we have near tema medas me wafase na obed asamwa say taxi driver obed asamwa nie Australian life edi free tema Newtown and was a good afternoon wafa oltie ye pa when the taxi ni much send ya manfo nyina ni age pa enti passengers na moteme wafase obed asamwa taxi driver ne kan mu ne cheche mu nyina wie nyame nhira mu pii se mu adwan ne show ne live nyame nka me ho pam kasi abone ye de asene mo mekwei awoda ba kwa ba kofi bo ame na me mo ne taw na me nsore dwumadie ni so if is emra eni posokram we happy birthday ekwadema Kingsford nana kwasi acheman ono no Germany no butuo na woda wei efrim ofase je na nchen ena o se ye nka nhira ne say ono wana de nyina Kingsford nana kwasi acheman Germany na butu abrochimem na ujuma ene wa wodanti senior ya menhira woda no onya ne seronko kura enkwatenten osora hobambo na twede yampo yakopon onfa nto so na abrabo nyina no enye gedi ene enhira pam so happy birthday once again guys to you Kingsford nana kwasi ageman wei efri wa wadamfa ne dende gina na ose yemfa woda kesi we no yemfa ema wom we kesebone yenyina we so ne yemfa ne nyina emfansi emusemufo no eja maize mebelantwe ne se mu edema yem Champion tele de kopie mu e wo Facebook and afi yiti makasebo no wenya bi ehwe yem DJ Zigibi echenchim efreni fruma e de maye se technical producer awie DJ Omarion ebo ye chidom e maye molo support akenka fo yem no e de ameje so ya wofa osia de yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene weden ya kwei na Adjoa Siki achire mo hima nna pamfo ena didi adwumadie no brabeso mo nyina moniti a adehye midimafo pokwase Mayira Accra midimafo Ghana fwe ya tia sem dene Abibek Enterprise eden nyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags dia ni nyina ye Abibek Enterprise